So hello guys, welcome back to my YouTube channel and YouTube channel Rajat Rokhak Samaya for you Treplaha. So friends, tini bo video ni topic है देखिए चों new WhatsApp group create किया है चों tini chini WhatsApp book bang mana group तो bang mana group चों add on लायो कि आरो अवधि में group चों बेके create किया है bang mana group सियामा तो जे बेके वो new WhatsApp group open किया है बा create किया है आरो पनो वन अमाक्रोई ना नो हम बो video चिंदी साइक नहीं full process में नहीं देखिए चों WhatsApp group create kiana ke je share on bo panda bar ke helpful ong na hiang ma sakyo so video no pai thomon jor nai tundi are ke mchi ang nai ke so unke chong video no start khinis ka ansari jo now an channel of tan to se ke channel of subscribe kiye bell icon of sing ti di am body ke video ta upload kyan ke now jo tonles ka notification mai chong but ke friends jo nai lena break ke chong WhatsApp group open friends first of all nini je WhatsApp apps tumo abono open khedi WhatsApp apps no open khepai mon pore ke nai friends jang yogra sau bai yogra side bai nini ke ha 3 dots no nai 3 dots so click khedi 3 dots so click khe hinge boning ke nini nadiro first so 3 dots so click khepai mon pore ke nini first so nai new group hinge nini finai new group o click khedi new group o click khepai mon pore ke nini je WhatsApp o je contact tumo abra ni mong finai kenung sponsor add kenai nini group sponsor toinai nung abon hisabo nung ro select keladi select kepayon pore kenung nini WhatsApp group no open kemayo ke ang for example na no phone imam pandao je ke hano add keya ang create kepno nai suppose ke hano ang add kenai nung bangwan no add kemayo arpa ang ke ha bai ke no example ni boy phone nai ke nung je select kepai ke bodin ke nini sponsor toinai no abo group ba abo dikhe select kepai mon pore ke ro nai di rawa ke ha right side be ke ha green ke arrow to aro click keri di aro click kepan pore ke friends nai di bodi ke ni open ong thane ke for nai di type group subject here ke rokek ma ni WhatsApp group ni mong ma ong nai ke ni WhatsApp group ni mong no je phono no ri di ni WhatsApp group ni mong break to nai no apni hisabe to suppose ang je phono example ni boy abc sui ha apon pore ke nai di friends rawa nung emojis lagai mayo emojis thepa mayo abo pore ke nung ro nini WhatsApp group ni picture pho lagai mayo nini group ni picture ke abo pore ke nai di nung picture ro lagai paye nini WhatsApp group ni mung ro ripa hanke ro nai di right side ro right chinno ke hatong nai aro click kheri di aro click khepai mon pore ke nini WhatsApp group create ong tha kena difference simple se bo kuno heart samungya kenung nini nadi simple ni WhatsApp group open ong tha kena di boro nini WhatsApp group open ong tha inke rawa nung sudu nung bo nung ke hano rawa bo WhatsApp group control khemayo mami ke nung ro nung bo group ni bagra inke na difference nung ro tre friend nung tole beke add kenai rawa phone sakna re inke friends nadi rawa nung abo open kheye nini WhatsApp group no open kheye e boro click khedi rawa click keke bodin ke open ong nai ke open poi mon por ke nai friends rawa nuro ni bai khona inka ba exit fo ong thamayu nuro group tong ya inke bo ke treke nuro nini dol no bracket ro invite ba ro add ke nai ke nai friends rawa ke hat treke option to ro add participants hiya aro click kedi aro click ke poi mon por ke nai friends no sponsor add ke nai no nini sponsor aro group to nai ro ko same no abodin ke add keri mayo so bono simple nong nini WhatsApp group no open ke mayo bodin ke unchi ang ke comment box o comment ke sung mayo baso no so friends so I hope ang asa kiyo na unchi khna ye bo video sing ding comment box o comment ke sadi video helpful den helpful ye de so channel of tang to se ke channel subscribe ke bell icon no sing tindi boding trip interesting video upload ke now jotong les kamai son pandao jotono khaksa